uyu we muramuzi n'uyu nawe muramuzi. Ni umuryango wubashywe cyane mu Rwanda kandi koko ni mu gihe kuko witwa First Family. Uyu ni umuryango w'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, President Paul Kagame. Biragoye cyane ko umunsi wawe ushobora gushira utanyuze kuri imwe mu nkuru nyinshi zimuvugaho kubera uburyo akunda kugaragara mu bikorwa bya politiki y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibi bigatuma uko byagenda kose itangazamakuru rimwandikaho cyangwa rimuvugaho kenshi. Si we gusa ahubwo n'umufasha we Madame Jeannette Kagame nawe ni kenshi agarukwaho mu itangazamakuru ku mpamvu zo kuba afite ibikorwa binyuranye akora bihura n'ubuzima bw'abanyarwanda bwa buri munsi, nko kuba ari umuyobozi wa Imbuto Foundation, dore ko afite n'ibindi bikorwa by'ubugirane bifasha abatishoboye. Akunda kandi kugaragara afasha abana b'abakobwa, dore ko ari umwe muri bake bo munsi y'ubutayu bwa Sahara biyemeje kurwanya indwara ndetse n'icyorezo cya virusi itera sida. Uko byagenda kose aba bombi hari amakuru bafiteho cyangwa se ukaba ubabona kenshi mu itangazamakuru. Nyamara ku bantu bakunda uyu muryango amatsiko ari menshi, bashaka kumenya abandi bo muri uyu muryango ukuntu babayeho, aho biga cyangwa se aho bize, ibyo bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse n'ibindi. Abana b'uyu muryango babayeho bate? Muri iki kiganiro turagerageza kurebera hamwe ubuzima bw'abana ba Perezida Paul Kagame, ibyo bakora, turareba aho bagiye bigira amashuri yabo n'ubundi buzima bwabo bwihariye butamenywa n'uwo ari we wese, dore ko bamwe muri aba ngaba batakunze guhitamo ubuzima bwa politike. Ibi bihite byumvikanisha yuko ibijya hanze byaba ari bike cyane. Reka duhere ku mfura yabo, Ivan Kagame Cyomoro. Yavutse mu 1990. Uyu aritwararika cyane kuba hari inkuru ye yajya hanze, gusa kubera amashuri uyu yakunze kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yigiye amashuri atandukanye. Muri ayo mashuri harimo icyiciro cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu, ndetse mu mwaka wa 2018 yarangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bijyanye n'ubucuruzi muri University ya South Carolina. Gusa mbere yuko Ivan Kagame ajya kwiga ibisanzwe, yabanje kwiga amasomo mu bya gisirikare ndetse no kurinda umutekano mu gihe kingana n'amezi 47. Tubibaze mu myaka, turasanga ari imyaka 4. Kuri ubu ngubu Ivan Cyomoro ni rwiyemezamirimo yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze yabo. Nubwo bigoye cyane kuba wamenya icyo yatunzemo itoroshi agashoramo imari ngo ugitunge urutoki ngo dore ni iki ngiki. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2020, inama y'abaminisitiri yemeje ko Ivan Cyomoro yamwemeje nk'umwe mu bagize inama y'ubutegetsi bw'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB, Rwanda Development Board. Mu bihe bye by'ikiruhuko yakunze kugaragara ari kumwe n'abastar bakomeye bo muri Amerika bo ku rwego rw'isi, urugero nka DJ Khaled, umuraperi 2 Chainz ndetse na Drake. Hari n'abandi bakomeye mu mukino wa basket muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye bakunda kuba bari n'uyu musore mu bihe by'ikiruhuko. Reka dukurikizaho ubuheta bw'uyu muryango, ari we Ange Ingabire Kagame. Ange Kagame ni umwana wa kabiri akaba n'umukobwa w'ikinege wa Paul Kagame. Yavutse ku ya 8 Nzeri 1993 i Brussels mu Bubiligi. Iki gihe urugamba rwo kubora igihugu rwari rugeze ahakomeye. Ntabwo ubuzima bwe bwakunze kujya hanze akiri umwana, uretse ubwo yasozaga amashuri abanza ubwo yari mu bagize amanota meza mu gihugu. Yabanje kwiga mu ishuri rya Danahal, ishuri ryigenga riherereye i Wesley muri Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yize muri Smith College, aho yize ibijyanye na siyansi ya politike hamwe n'ibindi mu bijyanye no kwiga ibijyanye na Afurika. Afite kandi masters mu bibazo mpuzamahanga yakuye muri kaminuza ya Columbia. Ange Kagame ashobora kuvuga indimi 3: Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Ikinyarwanda nk'ururimi gakondo. Uyu mukobwa kandi umufana wa basket ndetse n'umupira w'amaguru, dore ko akurikirana ikipe ya Boston Celtics yo mu gihugu cya Amerika ikina basketball ndetse na club ya football yitwa Arsenal. Iyi kandi ni ikipe umubyeyi we yihebeye, President Paul Kagame, dore ko afana iyi kipe byihariye. Ku ya 6 Nyakanga 2019, Ange yambikanye impeta y'urudashira na Bertrand Ngengoma mu bukwe bw'akataraboneka bwabereye muri salle ya Inari Conference Arena. Kuri uyu munsi aba bombi bakaba bafitanye umwana umwe w'umukobwa. Ange Kagame yagizwe umuyobozi wungirije w'akanama gashinzwe igenamigambi ndetse n'ingamba mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, nk'uko biri mu itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku mugoroba wo kuwa 2 tariki ya 1 Kanama 2023. Nyuma y'uyu mukobwa turakurikizaho umwana wa gatatu mu bana 4 afite, Ian Kigenza Kagame. Yavutse ku ya 18 Gashyantare 1996. Ni umusirikare w'u Rwanda ndetse n'umuntu uzwi cyane kubera ko ari umuhungu wa Perezida w'u Rwanda. Yize mu ishuri rikuru ry'igisirikare rya Royal Military Academy Sandhurst mu Bwongereza, akaba akorera mu ngabo z'u Rwanda RDF. Afite ipeti rya majoro. Azwi kandi nk'umwe mu rubyiruko rugaragaza ubushake bwo guteza imbere urubyiruko n'igihugu. Ian
yatangiriye amashuri ye muri Green Hills Academy i Kigali, nyuma yimukira muri Duffield Academy muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakomeje amashuri makuru muri Williams College, aho yigaragaje cyane mu mikino, cyane mu mikino yo gusimbuka ndetse n'umupira w'amaguru. Mu mwaka wa 2021 Ian yinjiye muri Royal Military Academy Sandhurst, arangiza amasomo ye kuwa 22 Kanama 2022, ahabwa ipeti rya Suliyotona Second Lieutenant. Nyuma yo kurangiza amashuri ye ndetse n'amahugurwa mu bya gisirikare, Ian yahisemo gukorera igihugu cye ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Azwiho discipline, umurava wo kubaha abayobozi, ibintu byamufashije kuzamuka mu ntera za gisirikare kugeza ku ipeti rya majoro. Nubwo Ian yari afite amahirwe yo gukina siporo ku rwego mpuzamahanga rw'umwuga, yahisemo gushyira imbere inshingano za gisirikare. Icyo siporo yamufashije gusa ni ugukura afite indangagaciro zirimo kwihangana, gukorera mu ekipe, ubuyobozi bwiza ndetse no gukunda igihugu. Ibi kandi ni bimwe mu bikomeje kumuranga mu buzima bwe bwa buri munsi. Reka tujye ku muhererezi wa Perezida Paul Kagame. Uyu ni Brian Kagame. Brian Kagame ni umwe mu bana ba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Amakuru yamenyekanye cyane kuri Brian Kagame nubwo yari arangije amasomo ya gisirikare muri Royal Military Academy Sandhurst mu Bwongereza. Ibirori byo kumuha impamyabumenyi byitabiriwe na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame, abo bavukana barimo Ian Kagame ndetse na Ivan Cyomoro Kagame, ndetse hamwe n'inshuti z'umuryango za hafi. Kugeza ubu amakuru arambuye ku buzima bwe bwite, amashuri yose yize mbere y'uko ajya kwiga i Sandhurst biracyari ibanga. Ibikorwa bye bya siporo cyangwa se umwuga wa gisirikare nyuma yo kurangiza ayo masomo ntabwo aratangazwa cyane mu ruhame. Azwi cyane nk'umwe mu bagize umuryango wa Perezida Paul Kagame kandi winjiye urugendo rwa gisirikare binyuze mu mahugurwa ya Sandhurst.